Y'amano, umusore umaze kwigarurira imitima ya benshi hano mu Rwanda mu ndirimbo nyinshi yakoze zagiye zikundwa. Uyu munsi tugiye kureba amafaranga ahembwa na YouTube buri kwezi na buri mwaka. Uze gukanda subscribe kandi like tujye tubana buri munsi. Nimba ukunda Y'amano uze gusiga udutima muri comment ngo haye ikaze. Uyu Y'amano yafunguye YouTube channel mu mwaka wa 2020. Amaze gushyiraho video 69. Izo video 69 zamuhesheje abamukurikira bangana n'ibihumbi 143. Izo video zimaze kurebwa inshuro miliyoni 8. Y'amano ukwezi gushize yinjije abasubscribers ibihumbi 52,500. Uyu Y'amano ukwezi gushize yarebwe inshuro miliyoni 3. Noneho reka turebe amafaranga uyu Y'amano ahembwa na YouTube buri kwezi na buri mwaka. Y'amano ukwezi gushize yahembwe na YouTube amadolari ibihumbi 12,300. Nuyavunjisha mu mafaranga y'u Rwanda uzasanga ukwezi gushize yarahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda miliyoni 17. Ayo ngayo nayahembwa na YouTube buri kwezi. Noneho reka turebe amafaranga ahembwa na YouTube buri mwaka. Y'amano umwaka ushize yahembwe na YouTube amadolari ibihumbi 147. Nuyavunjisha mu mafaranga y'u Rwanda uzasanga umwaka ushize yarahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda miliyoni 205. Urumva ko ari amafaranga menshi Y'amano ahembwa na YouTube buri kwezi na buri mwaka. Akaba ari nako tuganye ku musozi w'iki kiganiro. Nimba wagikunze kandi subscribe kandi like, ubundi ujye muri comment wandikemo umuhanzi nzakubwiraho ubutaha. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.